Lah tresnan lo hei kapan dewe beli mulai bling penjara pelarian. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Kembali lagi bersama saya di sini di channelnya Gyogita. Ini siapa yang request lagunya Ari Kencana yang berjudul Baper? Nih, saya sudah bikinin tutorial chord gampangnya. Untuk genjrengannya saya ngegenjrengnya seperti ini. Down, down, up, down, up, 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 down, up. Untuk chord saya gunakan 6 chord di sini, tapi memang semuanya sudah chord dasar kok, chord gampang, yaitu C, G, A minor, E minor, F, sama D minor. Jadi itu 6 chord ya, kita bolak-balik nanti. Nah, untuk di lagu ini saya gunakan capo, dan saya taruh caponya di spasi keempat ya, 1 2 3 4. Kita main di C. Oke, langsung saja kita ke lagunya. Yuk. Lo haten beling dagu lawa tua angol ilo pesinggahan. Belikanlah ngajaragan adine yen hitung-hitung konden liwat bulan gede alogati ira kejadian bawat satu nejani ragam tunangan. Ternyata adi subengela tunangan, nanging tunangan adi jongoyong di rantauan. Belita angan adi ngisi kekosongan di saat adi butuh kehangatan. Beli gini main api ke bawah perasaan, beli sakit, beli patah hati. Lah hati beli daun gua lawa tua anggon ilo pesinggahan. Tresnan lo hei kapan dewe beli mulai bling penjara pelarian. Beli sekali bintang film nanging boya pemeran utama, beli tua jadi pemeran pengganti. Ternyata adi subengela tunangan, nanging tunangan adi jongoyong di rantauan. Beli paangan
Ada ngisi kekosongan di saat adik butuh kehangatan. Beli dini main api ke bawah perasaan. Beli sakit, beli patah hati. Loh, hati beli jauh gue lelah. Tua angon ilo persinggahan. Loh, tresnan lehe kapin dewe beli. Blai bleng penjara pelarian. Loh, hati beli daun gue lawa. Tua angon ilo persinggahan. Loh, tresnan lohe kapan dewe beli. Blai bleng penjara pelarian. Beli sekali bintang film nanging boya pemeran utama. Beli tua jadi pemeran pengganti. Ya, demikian tadi video tutorial chord gampangnya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah-salah sedikit ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah!